Di Pekawal rombongan na Bapak Jetri Ladongi Kolaka Timur. Bahasa mereka tuh. Tambahan rombongan Nasia Nenek Astri Lebani, rombongan keluarga almarhum Lute Lebani. Ya, pertama duka itu. Makalima anak kota be diong Rian Malabi natema rasan nunggaraga salubating tokompong kumurara ketama tiada anak katongkonan. Belan nako lalangan dibungka ada anak katongkonan rekila dikilang ngampang pulauan na kamarintinan lantian lo tetemo lante kula diran delulangan. Tiada anak katongkonan diong matesangka anak kamarintinan lantian lo tetemo. Bela na inde rambe itu ka tuang yang tina nariatang samba. Metunda mali ilako batang di kalitan meru yang kaboro lako tondon to batang ta. Anak inden pali lantai Allah tetimo lantai kula ataran di lulangan lantai tayo pak gantianan na langan dukas pantaranak na pangluluan na randal langi pak dende na lelewan nura tiumba padang di Jakarta dolok padang di Samarinda di pangantondok pangluluan na lipo tumbuku muku tiumba lamai deh lili na padang di leatung atau di foto lo ini na takula mangka di pelendo oring bakam payo-payo lantai lili na rinding daun induk sapan kuah ini lantang kerangkuan boyok di jalanan sama suke manang na banua inde garu ga ampulem bang di sana marada tarantian tuyun na tama sanda malotong lagi ko tabi itara pa ator na morok ko taon nisung parayang matalangan las.
me katabe ruko suleng karara tarak dan nak nesiman diong riwan malak bita angkana to di potoding kaluak na lembang to di polando samaran nampang lelean na pen to tuan lipu to di potanduk taranggana tondok di popampang na pangleon to di randuk di pobukun na puanging to di potarong ko na asik to di pololok na sendana tulimbong mamali tamate ulu bakba katumangirang tasik malabi tamate sangka na to doan way mata kumualangan ki si tulak bating reke ki si tande paraya denau pak tapo pak paraya tapo paraya tontong nakararak sang tutuk bane nenek sang boki amburan pakapan nati kuwa roko suleng karara tadi yung riwan malabi kaki kuwa tang matang ngailalang patanda balik na to maaraputalang tang sisaman mata kalambanan pakalopak na lipu sanda kasale langan ta kala paparaya masula na sang pakikuwa toroto maarapu kumako den no pak tapo pak paraya tapo paraya na po pamuntu tang ati peki batang di kaleta na po bayak tang tilas sekitondon to batang ta untong ko niya loleko na unisungi kula sumule na tedaw ambe tipaturo-turo to mama daw tanga na sondong ro reto leaga daw tetipu tamben na mana nga banua apalagi gua pura siya miki si tiro lindo bu siya miki si manta perupa angga anak nadadian gong sunakianakan sundur ki si pamatua induk si pabanu karurungan diong sang pelambaran boluh diong sang kapuran pangan naki kuala diong mukan mak mere salur ko mak pasarandanan to kumua makamban tangke tangki lambi na kami toroto mak raputalang masir di mana pak tangki karatuin na kami to memponan nao lah bila kate mai sorongan sepu tangon nisa tangan nampak tanggung pemaranga panglisuan rantian tuyu talangan unti batang pon wasele na sepu pundung reketasi utang lempang kaliling na sapa di karamani lah birakate kada sama buku sama pati pa ulelean tisalaran dan roko sulen karara tapalenda sumalang dia don to batang ta diong la tanah padang diong mangapi na tanah namanda sambo batu na bintin tanah karurung na tatontong si pasare tamatang na langi kumualin na si upa tapo upa paraya tapo paraya na puang ti tanang talu daw tang na langi puang samba batu lalikan daw masuang kan atau panganan usurongan ki kamasaktian umpi piki tanda marendeng tatontong masakti mairi madadinding masulang asang laki kuat tabe tapatan ang rampak taling aduan ta tapalidan suling sew kata ki kambio santung ite sanganara ta ki kakbi iriti bulawan pagantenan bulawan ta iya matu katongkonan kamaritan na nenek aden rombongan nenek aden leyatung tu rampung tanda sikir makamban nontoling bulawan ibu kutang si pederan tu don matang kian sur lalang alang leperbe si taruh nakatongkonan kamaritan na nenek ereni pun tubone tu rampung tanda sikir makamban nontoling bulawan ibu kutang si pederan tu don matang kian sur lalang alang leperbe si taruh nakatongkonan kamaritan na almarhum Nek Togon rombongan na almarhum Nek Togon pakilo tu rampung tanda sikir ramagampan nontoning budawan ni bukutang si peaderan tutun matang kian sur lalang angki alang leperbe si taruk na katongkonan kamarintinan na Papa Jetri rombongan na Papa Jetri ladongi kola katibur tu ram pemetan damali tutun kaporo ako Pak Nopi lamin angki lantang nomor 5 saya lantang nomor 7 si taruh na rombongan na Nek Astrid Lepani tu rampung tanda sikir makamban nontoning bulawan ni bukutang si peaderan tutun matang kian sur lain dari inan nomor misa si taruh na katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nek Lute rombongan na keluarga almarhum Nek Lute Lepani tu rampung tanda sikir ramakamban nontoning bulawan ni bukutang si peaderan tutun matang kian sur lalang angki alam leperbe inan nomor misa
Sitarona rombongan na Albert. Rombongan na Albert kuruk tina aran tetayo. Turang pautan tasikir ramakampan untuk ring bulawan ni pagutang si peaderan tutur matang kian suru lain lagi inan na muro misa. Sitarona rombongan na Papa Araisya. Rombongan na Papa Araisya kuruk tina aran tetayo. Turang pemanda untuk ringek na ramakampan untuk pamimpin tanah sararin na pagutang si peaderan tutur matang kian suru lain lagi inan na muro misa. Sitaruna rombongan na Ambe Tino. Rombongan na Ambe Tino kuruk tina aran tetayo. Turang pemetan damali itu utun gaporo lagu arbel. Lama tamaki lantang nomor 10 sedang lantang nomor 15. Sitaruna rombongan na Ambe Tino. Rombongan na Ambe Tino kuruk tina aran tetayo. Turang pemetan damali itu utun gaporo lagu Papa Araisya. Lama tamaki lantang nomor 10 sedang lantang nomor 15. Sitaruna rombongan na Papa Yanti. Rombongan na Papa Yanti Surabaya. Turang pemetan damali itu utun gaporo lagu Albert. Kami tamaki lantang nomor 10 sedang lantang nomor 15. Sitaruna rombongan na Papa Yanti. Rombongan na Papa Yanti Surabaya. Turang pemetan damali itu utun gaporo lagu Papa Araisya. Kami tamaki lantang nomor 10 sedang lantang nomor 15. Sitaruna rombongan na Ambe Maku. Rombongan na Ambe Maku kuruk tina aran tetayo. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Albert. Lamen tamaki lantang nomor 10 sedang lantang nomor 15. Sitaruna rombongan na Ambe Maku. Rombongan na Ambe Maku kuruk tina aran tetayo. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Papa Araisya. Lamen tamaki lantang nomor 10 lantang nomor 10 misa. Sitaruna rombongan na Papa Pita. Rombongan na Papa Pita Samarinda. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Papa Araisya. Lamin tamiki lantang nomor 10 sedang lantang nomor 15. Sitaruna rombongan na Tato Makale. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Nealo. Lamin tamiki lantang nomor 2. Sitaruna rombongan na Papa Pita. Rombongan na Papa Pita Samarinda. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Albert. Lamin tamiki lantang nomor 10 sedang lantang nomor 15. Sitaruna rombongan na Papa Priska. Rombongan na Papa Priska Lebani. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Hura. Latar nomor itu alam leperbe lantang nomor apa sedang lantang nomor kasir. Sitaruna rombongan na Yulita Takbi Soli Tandigau. Rombongan na Yulita Takbi Soli Tandigau batu Mama Orta. Balik papan turang pemetan damali tutun kaboro lagu Mama Jessica. Lama tangkilan tangan nomor 10 sedang 35. Sitaruna rombongan na Martinus Soli Tandigau. Rombongan na Martinus Soli Tandigau batu Papa Selin Jemai Jakarta. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Mama Jessica. Lamin tamiki lantang nomor 10 sedang 35. Sitaruna rombongan na Oma Evelyn. Rombongan na Oma Evelyn dan Tirsa Tungkonan Buntu Leatung. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Papa Priska. Latar nomor itu alam leper A lantang nomor apa sedang kesera. Sitaruna rombongan na Mama Rini. Mama Rini Makassar. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Nenek Nopi. Lamin tamiki lantang nomor apa sedang lantang nomor kesera. Sitaruna rombongan na Pak Amoni. Rombongan na Pak Amoni Pakelo Leatung. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Tobalu lain dan ilan nomor misa. Sitaruna rombongan na Tandek. Rombongan na Tandek Surako. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Indah. Lamin tamiki lantangan na Indah. Sitaruna rombongan na Pak Amoni. Pak Amoni Pakelo Leatung. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Pengoririn. Lamin tamiki lantang nomor apa sedang lantang nomor kasera. Sitaruna rombongan na Bapak Nesya. Rombongan na Bapak Nesya batu Bitu Makale Lapandan. Turang pemetan damali tutun kaboro lagu Ne Allah. Lamin tamiki lantang nomor 2 lantang nomor 3.
Sitaro na rombongan na Erisma. Rombongan na Erisma tumanete. Turang pemitan damali untan data sikir ram kampan untuk bulawan di bukutang si piaderan lain dan ilan nomor misa lantang nomor 27 20 karua. Sitaro na rombongan na Oscar. Rombongan na Oscar batu Papatian Makassar. Tu rampung tan tasikir ramakampan untuk bulawan di bukutang si piaderan tutun matan kian suruh. Lain dan ilan nomor misa lantang nomor 27 20 karua. Lalu bola susi mau sangat atau pak gantian bulawan tak kulambi dia batang di kaleta udete beton don tebatang ta. Dalam hukum dia murian malabi tadi yang ini sangat atau pak gantian bulawan tatang masih berpindah tak masih sebalik dari itu tak masuling sejokata. Tak ringan nomor batang di kaleta tak pas kita ambil longi ide inam protokol. Lalu kata berok kesulitan karena atau teman tak pada letan non ide balaran nampak naluan ide rantian tuyu. Bayi melong ke muka ulang kik suling karena tak. Tatu main kakaboro ada kau inam mangka apa saja kita mak arapu. Di nasi upa tapu upa paraya tapu paraya. Nasumpu dan lolo kena katong konanta ubu pendorana kamaran denanta. Iya, rala buku jangan tak panalembang. Yaitu kita mempatu laku tangkian suruh. Yaitu latas tiron tujona kinalolata lasitiro ki. Mama Ariel na Papa Ariel. Ladas Kiroki Mama Ariel na Papa Ariel. Dito pa lalago ko juga panalembang turang pematang kian suruh. Lasi Kiroki Mama Ariel Bura na Papa Ariel. Maka. Katalah kan tu lah. Tuh. Iya, Mak. Suara apa kamu? Iya. Baca bukuan ya. Angka. Mak. Tumangi me katolongan si dan me katiumbaran. Sikoka pak panalembang puna tiumba bentutuan nipu laku tua liu maupun tumali kitarete pak ranuan. Pangleon. Lo bangankan sang ruwa rinding pilihan kan sang tuke mananga banua kilang papa sombong amput taumpuran to ulele. Ada nakatongkonan diong te pangluntian rara na te tongkonan. Lindung untong koni allo leko natasit uni sungi kulla sumulena belan na tontong di loloan sangka dia main nenek mangana sangka todolo tuan sunga langan ki lasit tula kabating ende kesitan de paraya
pangluluan sangka pangusuran doti langit pak tendeng seleng sirenden tak tarande lulang Mekalima na nabilindo ta Nangga matari kalau pangluluan na sinene patasi kelamai pada diranti pau langan sayo kalamba si barubaran anggapan taranak na sane tikoli lamai padang di baatan dia motoin nundok kapuran pangan alloy ina taun nambe pelambaran bolo tekula mangka di pelenduk tonna di pabendan pasak bongi tonna di batunanang tamuan di pamalilin ilan patah padang anggan na pantaranak na basyetan na pangluluan na padang di sanal pangluluan na tongkonan tongko digente tulak baliarak na tongkonan layup lalili na basyetan na talulembang na padang di sanal pa agak angga pak tendeng na pulang to gandang pangluluan na gandang borok Bahkan namin lindo do katam para pak na kenden pantarisan malakdi na pangluluan na sapong barani lamay panang di marinding baka pa namin lindo do katam para pak na rarapukur yung may ba manalimbang angga pintutuan lipo angga pantaranak na lilian nuran pangluluan na randal langit aruga ang pulembang adisalisang ka di darandang palilian Tunanay palaran ng patang salah suka aran tiang tuyo tang pindah urang. Lagi ko tapi antara pak ator ramorok ko tang nisung parayang. Talangan lah sitiro lindo anak na diyan dong sunagyanakan. Hindi na tapos yung ina talolo pas sa roman. Perang Marioki. Disampati talurangan itendengki talurikya. Nakindek kalo para kindek tuata. Langan bulan para langan para yanta. Langalong kalo tangan alang rekelo sepak lindo na bulan.
Saya pencari mamamu. Mamamu. Nah, iya. Harus keren banget kalau posisi hobi dong. Yang penting pinggir tadi. Kan ada kulong. Kan ada kulong.
Dia melihat malabi na simbolong manik tanggalok kong loerara. Iko ko baitang matang nilang pati melupakan na dipuusan na kasalit ang asyang mata kalambanan bawid na pong tulak parang tagala apa para mas sulanasang. Apa kalabi ko bay mang kasyang ki sitrolindo tama araputalang upo siyang ki simante perupan datama kapuran na ulan doy sang pilang barang bolo di sang kapuran pangan. Apa kalau hindi bukan kami mintu tama araputalang agad tama kapuran na magalima na hindi kami tapos hubungan puruk tapawang puran pa ulalaya. Kumakurin niyo man isang abubugada sa partikan ng Bisarator Makiri yung padang di kaleta. Paling na sumalang jatondon to batang ta. Iyara karu patangonis sa manitanganan pati misurungan sepo. Damang pemarayang ipanglisyon na rantian tuyo. Tadon sa padikaraman di kilempan di kaliling. Apa kalau kami itu nak katang pelanggiran makalima na katang maupuran. Tapi nampi lopangi rekti malangga na buntu dolayot na tanete. Na yuri imrang imbara at mo tapang ngalak tama na simboy dari ding tamo to raman apa. Ding na siya upa na susyagi di pelwan tenterol lengok piura ng purok ko. Maririn nalita kali rumang api na tanah. Naman da sa bawatun na bintin tanah karurong na. Lagi din nanging dia may bara at ipaturan-turan. Dahil sulit mereka malapanang lagu batang di kaleta